جارنان خلاصکاری اشکشی جبو کو ام ببینن شکارا دکن مسیح اینی راستی دوی ام باور بکن کو او گره خداین نفیسکاری و خلاصکاری جوا کسی خوجی بگنهن ما مر گاوا ام گرن شاندین بشه 21 دایان دخوینن ام راستیه دوه هوه تلوکجینن تا بلا پشتی کو سه روایندان خایان مسیران قدوان جبو کو جبو پیروزیه کو لأرشلیم دا شرطن و مرسین دجوارن ابوریه و درباز دبن و بری هف گرن پولس چو جم یعقوب بری ایسا و رهبون میا تشتنکو دا گرین دا قومین و جوان را گود لسر هاتی ملتین ناو مسیح و باوری وان به مسیح را گود هاو دبیجه کو هاو به و نجاینا پر به چاوا بو و امه ده کارن شاندیه دا 21 دا دخوینن گاوا کوان هف بهسته و رومته و خدا دان دکرن لور مبسوط و یعقوب و رونا بسن مایه بو اوی جرا گود ددبینه بری چندا هزا جه اونا یانکو باوری دکن هنی و گلکی جیانه کو باوریه وان بمسیح آنی بون و هانی بون و ما به نزانن جبر ویکه ابرانین گلکی خموی و خاشتندین اولی سر ته گوتنا کو ته دزانن کو همو جهانان کو ده ناو ملتین دا بون جموسه دور کتن و گوتن کی بلا زکریان خاص سنته نکتن لگوری آتایتن خا نماشین اوه همو برا فیجیکران کارهانین و هنه کارهانی پولس چماکی وی دزانی بو کو خلاصه بو کرما او باوارین لی و نزانی بون کو ده و باوه جیانا دوانن زروکان خا سینارن بکن توماتوز دوه کو او ناوه جیا بو پولس به اصرار خواسته کو او به سینانا کرن دکو دا ناوه جهان دا شاندیه دا بکن هاو جیانه هنک کرن و پولس برا جیانه کی دجوار بو لیوه نزانی بو کودیه و باوه جهانا دوه زروکن خاص سیرنن بکن تموزز دوه کو اوه ناوه جهانه بو پولس به اصرار خستی کو او به سینانه کرن دیکو دناوه جهان دا شاندیه بکن و هاوجی هنک کار پولس برویجیان دجوار بو دوه کو 25 سالا دا بشه خواست بو لی دم هاتن روح پیروز دا روژ پنتکوس دا جوده کرترن دوری بور و دا هنک کار شاندیه دا تمام کرن بو و ناوه بروان دا یک عجیبا هابو گاوه کو خداین ایسا هنی دا ملاین دا بری پر هانین جی هف دو کرن و او به زبورا الهی او سترانی روحن هف یهانین دکن منا کو هموین کو به مسیح باور دکن هر روزان توی جوان و دبین لی گاوه کو پولس پشتی 25 سالا دا وگری و دست به آخفتنه کر کومکی 40 زلمانی بکن دیتن و دخواستن وی بک جن و اوه یک جی اورشلیم بو بگمن نا همو یانکو باوری به اورشلیم اینی بون من 40 دوا لبروزه کو بون اوه دخازن پولس بکجن
و منه کو ام دزانن او نا وان او جی اورشلیم درخواستنه و بنرن قنارسینه لی رستی اف کو لی اورشلیم گنهتانیک چه عجیبه. نفیسکاری ابرانی لسر و مجاره خمگینه. جبر کو اورشلیم هر جه کلیها جیهانه بو. گوتنه دروانیه لسر پولس و مزگینی جوی درکتی اول رومت بلاف بون. نفیسکاری نمایش ابرانین را حوال دان کو دهالی کو دا ارده بره. ملکتن دا قومین راوین بکن. ایسا مسیح کیه. لجبر کو وان وطای خلاصکاری جوای خاشرندن فم نکرن. هاوله بندهشین او بو پرسگریکک وان بفکر کو مسیح هات جبو گنهن دنیاین مر و نفیسکاری ابرانی وگری زبور 8 و زبور زلاله کر. ایسا مسیح خلاصی جوایه. چما کی ملکتن وی دنیای کو امه بحثاوی دکن بندستن نکارن و یک لجی کی شهاده کرن و به زبور لسر داود گوتن مروفی چیه کو هنی وی ببینن بریخا انی جی کره مروفن کی دا سرداین دا وی دکر من او جی ملکتن بچوکه نزان ترن کرن تی او به رومتن تی دوری کرن و او کرکو بکن کار دستن تین هورن تشته خواستن بن لنگی وی چما کی گاوه کوی هر تشته خواست بون لنگی وی تشتکی نهاس شی کو نکیفن بون ویله نهاس جم همو مجارن وی نبن لهنی ایسای کو جه ملکتن بچوک جیرن هاتیه چکرنه جبری آیشا مرنه به رومتن هاتیه تچکرن جبو کو کرمن خده تمام بکه دبینن جبو هر یک دبینن عجیبن هف زبورا دمه کو هنی جه پیمانا کفدا دخوینن پر هشکره کرن کو اوه به طیباتی دا وطای او هانین دمه کو ام جنایرن نفیسکاری نمایین جی ابرانی را ته دربارین ایسا مسیح دا وطای بنگهن و زبور و کو بحثا مروفن دکن و دبینن و از ده یان مروفتی و گنکی او دا زبور دا دبیجن و هنکی لی سر ملکتن دبی بیون گاوین ته چه دیب کو مروفن روشاوی هنکی لسر خدای ورگرنگنگ لور او هو بحثا ایسا ناکه چما که ایسا جه خدینه کمتنه لی او بحثا رومت مروفن دکه و دبیجه کو مروفن دا صورت خدای دا هاتی افراندن لیوتای دنیای هیا و نفیسکاری ابرانین آلیکاری ما بکه و جبو که وطای لیورهتین فهم کرن او هاو بحثا ایسا مسیح کیه هاتی سر روح ارده و جبو گناهن ما مر و دکه و او رازین بو کو جبو دمکی او جی ملکتن بچوکه جرتی هاتی دنیاین هف نان او وطای کو هوج ملکتن کمتارن لی اوه خواب دم دنیای او جبو گناهن مامر و بباو و رابون ازمان و او وگری شورتنگرنا روژان و جه روژان و پولس آلیکاریه ما دکه کو امه و یکه فهم بکن و ده جدوارن یکمین دا بشه دو پنج دا اول سر آدمه و ده پیوه و ایسا جی آیت 45 دان دست به دکن و های جی دنفسینه آدم و دست به که دا بمروفن بشان خده و هدم و جانکین جانتی افراندیه و آدم جیان داویه افراندیه روح جیانه و تا ایسا مسیح ام هر داوین دبینن
آدم یکمین و بشین و زبورن دا حشت لبشینا یان رهن لهون بشه آن رهن مروفن بشه جی ارده یان دیمین دا جخوده ازمانا چاوا کو او دزا آخا جوا سارن جبر کو امه همو ج آخا هاتنه افراندین او چاوا کو او بهزتن ازمان جواساین بگوتن دان اگر امل به مسیح بن امدا مسیح دا دبینن افراندین و چاوا کو امه صورت خالخا کرن جبر کو ما هموین گناه کرن و جه رومتن خده کم بون و گاوه ادم گناه کرن و اواهن گناه انین دنیای لأجر مسیح ناس کرن و قبول کرن صورت یان زمان جی خوابکن نتنین دا صورت خده دا وکی مری و جیان هاتی افراندیه و اوه مزنهیه مروف کو دا زبوره دا یان گوتن حیشت لأمه جدا مسیح ایسا ادم و دیمین دا دبینن افراندین نی یان کو هاتین ما جیان دا آیت بنفسینن هاو به و گوتن بیمانا کف دا و زلا کرن و بکنن همو بخنبرن دا مسیح جسیسه دا ما آمده دکن اند امهاتن ناس دیدن کی ایسا مسیحه سریا سروکن جیهان وطای سروکهن فم دکن لنفیسکاری هاو دخازه کو او دزانه کو ایسا سروکین هری مزن جبر و یکه او دبیجه هنگی ایسا دبیوه دا هر تشتن من بخابون دوه وطای دا کوه مروفه هیا ما بمرا برف و کریتا ببینن دلوفان او سروکنن دلزوزن تشتن کو خده هیا دا کو کفان درن بکن و گنهن خلاص جبر کو دا جیهانه دا وی هاتی جرباندن و اوه دکاره آلیکاریه کسین کو دا جرباندن دا نلور دبیجه و ایسا هاتی جرباندن من ده هر تشتین دا بگنهن و بو خداین نفیسکاری سروکهن ما یانکو دیروکن ما بون بو خداین چماکی او لملا راستین خلاصکاریه جوایین ما مسیح زانده و جیهاین دا هنکی پشه دا پرسگریکک مزن هبو جبرکو اوله بهندن مسیح بدهشتن بون کو ویوان جدست رومارن خلاص بکن و رفکتن وانا اف مسیح و به هف هوای دا قبول کرن فکرین هاتن و دنیای پرسگریکک مزن هبو مسیح وکی خلاصکاری جوایه بخنبر ما خاج اوه پرسگریکک هبو گاوا کو ایسا دچی آلیکاشیه جبو بحثان جبری و یکی وانجی برسه ما هنن پتروشن وگرن اسرائیلین لئیسا جوان را گوت نجی ورا یانگو هنگی دما بزانم بون هیران اورشلیم و هنی فم بکن کو او چه ببه و هم دزانن کی جی دکاتن روح پیروز و جیا دکبین دیرو و چه قبول قومی لیک جوان پرسگریک کو جیانه او هاتی ارو ایجاد بنجو تسه و کی دبیجه جیانه مروفن و هاتی جیک کرن و دکرنه و افتشته جبه عجیبه ایسا او نا تنجی حالای جیهانه و لجیان حالی ملتان و هاتی رده کرن جمروفن به آشیه او خمگینیه وکی مسکاه روح من جویرا حالی من او کرن بکن بیبن بیوی اشای اف گوتنه نفیس دانی به 100 سالا براف هاتن ایسا جبر نهاقین ما هاتی بلچقاندنه
و cizanê silavê me li ser wîyan û biraniyê wî em sax dibin. û cîhanê pirsgirêkekê wan bi vê klîpî re heye. Hew gelekî carna wî piştgirêkek dikin ji ber ku ew bi tevîhê bi tiştên ku peymanan nû li ser hatinê Îsa Mesîh dibêje û dibêjirin. Li İsraîlê divê kin hey ku jê ra pirsgirêkek pirtûkek da gotin ku tê destê vekin. Temam kitabê İsraîl heye. Min tiştê ku em ê di wanayê da bişên û kê da vê wanayê da yan dibînin ew ê gavê ku wana pirtûkan derêyan meriyê kevşî kirin. Wana destnavîskin kitabê Îşayê yan hêzar sala dibera destvan ku ew ê dema hebû dîtin. Hew vê em digere û ji bo pirsikekê metîtîn kirin û serlandinê û gotin Pûlis çawa da nû Filîpê da alîkariyê me dike. Di 2-5-2 da alîkaşiyan vê derbasiyên dijwariyê da Ebranî di 2-5-8 kemîne bê hat bixwîne di 2-5-2 li cesîsê menakê min herî mezin û em dikarin li vir mezintir dest dûrê dê yan. Di wa da vê fikra hebû yan ku di Mesîh Îsa da jî hebû yan ku da şilkê Xuda da bû dizan bû Xudayê ra wek heve nedît lê xwe vegerîn şil kirin kuletan kirin kurtin û bû di şekalê mirovên da û gavê ku ew da şekla mirovên da hatî dîtin. Wê Xuda mezin nizanî kirin û bû digerîn meran hatî mirin li ser xaçê. Ji ber vê yekê Xwedê ew jî bilind kir û ew ê nifîs jî ser her navê dawî li ser navê Îsa divê her cûk û yan li ezmanan li ser erdê û yan da bin erdê da bi teviyên herî zeman eşkere dikin ki İsayê Mesîh ji bo rûmetê bavê Xwedê Xudayê ki em piransîbên dest dubara bikin û hew bi berê bibînin ji bo ku bibînin eşkeretin rastiyên Mesîh em awal bibin. Hew kurê Xwedê yan nifîskarî û xelaskariyê civakê ku jî bû gunehên me mir.